please look to this example. Here we asked that to show that the function y is a solution of this differential function. Показать, что функция y является решением этого данного дифференциального уравнения. Нишон дает функция y برای فункция y دیفرانسیلی داده شده فункция حل بباشد. حل فункция y دیفرانسیلی داده شده می باشد. So here this differential function is a differential equation of second order differential equation. Это уравнение является дифференциальным уравнением второго порядка. Они модули доде шуда модули дифференциали тартиб дуюм мебошад. So we know that if we have equation and we asked to solve this equation, so we should find the root of this equation. We have to find x, okay? В каждом уравнении нам надо найти корень этого уравнения, да? Нам надо найти неизвестное. Правильно, да? در هر یک مدل ما باید نامعلوم رو بیافتیم. مثلا است؟ یعنی عددی x رو. So in differential equation we should find function, not only argument. В дифференциальном уравнении мы должны найти функцию, а не аргумент x. Ако модули дифференциалинда ما باید که این فункция رو یابیم، نه اینکه چرا فقط x رو، argument رو. About differential equation, I will tell you in our next future lessons. Про дифференциальных уравнений я буду вам рассказать подробнее в следующем нашем уроке. درباره مدل‌های دیفرانسیالی من در درس‌های آینده به شما خواهم گفت. Here we should only show that the given function y is the root of this differential function. It's only because now we cannot solve differential equation of the second order. В этом примере нам предстоит только показать, что функция y является корнем дифференциального уравнения второго порядка. Это потому, что мы пока еще не сможем решить дифференциальное уравнение второго порядка. در این مثال ما همطور نشان دادنمون لازم است که این فункция y حل مدل دیفرانسیالی می باشد و خلاص. برای آنکه ما حالا مدل دیفرانسیالی ترکیب دوم را حل کرده نمیتوانیم. So let's get started. Давайте начнем. Стart میکنیم. شروع میکنیم. Okay? For this purpose, for this goal, we should find derivative of this function, first derivative, and then the second derivative, and substitute these first and second derivatives to this equation. If the equation equals to 0, so we have showed we are successful. So, в этом уравнении для того, чтобы решить эту задачку, этот пример, мы должны найти первое производное от этой функции, потом второе производное от функции, потом вставить эти производные вместо в уравнение, и показать, что это уравнение равняется нулю. Этим все. برای این مقصد ما حاصله ترتیب یکم،
حاصله ترتیب دوم میابیم به جای معادله میگذاریم و میبینیم اگر برابری نال شود تمام ما از عهده حل وظیفه برآمدیم. اوکی سو سر میکنیم اینو ببینید اول first of all we find first derivative. Само начало давайте находим первое производное. Отлично. Напишем полную функцию. We write all this function and put a sign of derivative. Знак производной поставим. Аломати حاصله رو میگذاریم. We use product rule. Мы здесь используем правило произведения функций. ما در اینجا حاصله ضرب رو چون کنیم استفاده میبریم. It's too easy. Это очень легко. Да? В предыдущих уроках мы несколько раз об этом рассказали. In our last lesson we have shown this for you for sometimes. Yes. First of all, x derivative is the same function. The second, here we write this sinus 2x plus cosinus 2x as it is, yes, and we put some plus, we put a in power x, we product multiply it to this function's derivative. Мы умножим e степени x на производные от этой функции. Да? Производные синус 2x. Что? 2 косинус 2x. Потому что это является сложной функцией. Это является сложной функцией. Синус 2x является сложной функцией. Поэтому мы берем еще раз производные от внутренней функции. Because of sinus 2x and cosinus 2x are composite function, we find once again from inside function, from 2x, okay? And cosinus 2x, what is its derivative? Who will say? Minus sinus 2x, but we put in minus 2 also because 2x derivative is 2. Minus cosinus 2x. And here we can ما بچه ها یه x رو از قسم میبرونیم می وینیسیم یه stepeni x at scope we get out, we take out یه in power x from the brackets فاصله چه؟ اینش بر اینا حاصلش خودش رو برابر کن ما یک باره ندیستیم because of یه x یه in power x derivative is the same we wrote here اوکی همون فهمو انا که نشونه x رو از هست براییم اگر چیزی میمونه اینجا سینوس sorry sinus 2x so here we have 2 cosinus 2x and 1 cosinus 2x 3 cosinus 2x minus sinus 2x minus 2 sinus minus 2x here that's all once more we get derivative from the first derivative and it will the second derivative it will be second derivative okay yeah in power x derivative is yeah in power x yeah степени x производной то же самое yeah степени x умножаем на вторую часть функции 3 косинус 2x 2x минус sinus 2x okay plus yeah x and we take derivative once more from u because 3 is a coefficient it will come yes we put it
we take it out for, on the derivative side. Мы вынесем 3 из скобка. из-под знака производной 3. Почему? Потому что 3 является коэффициентом. Потом еще раз берем производные от этого косинус 2х минус 2 синус 2х 2х. минус 2 синус 2х косинус, извините. Все. Еще раз вынесем ex from из скобок, take out ex from brackets, and we have, look please, 2 косинус 2х и с минусом, 3 косинус 2х с плюсом. Это равняется косинус 2х, им по косинусу 2х второго раз. Теперь минус синус 2х минус 6 синус 2х. Вам ясно, да? Мы умножаем 3 и 2. Здесь у нас минус 6. Минус 6 синус 2х и минус 1 синус 2х. Чему равняется? Минус 7 синус 2х. Minus 7 sinus 2х. Okay, we put these functions to its place. We substitute. Okay, e in power x cosinus 2x minus 7 sinus 2x minus 2 multiplied by e in power x e 3 cosinus 2x minus sinus 2x plus 5 e in power x sinus 2x plus cosinus 2x. Let's write here. So we can cancel e in power x. Мы сможем сократить e в степени x. Мы методом e даражи x ро ихтисор кунем, чунки ин ҳамчун зарбшавандаи умумӣ common multiply ҳама ҷода ҳаст. بنابراین ما اینهای خط زدن پرداختیم. اینجا به چیزی میموند. Cosinus 2x. We have cosinus 2x minus 7 sinus 2x minus 6. Yes? Minus 6 cosinus 2x. Minus and minus. Here we have plus. Plus 2 sinus 2x. 2 sinus 2x. Yes. 5 sinus 2x we have plus 5 sinus 2x plus we have 5 cosinus 2x. 5 cosinus 2x. Here, yes. Great. Now look please. Cosinus 2x 1 and 1 minus 6. We have minus 5 and plus 5. So we can all this cosinus equals to 0. Here we have minus 7 sinus 2x plus 2 and plus 5. Plus 2 and plus 5 here we have 7. 7 and minus 7 0. 0. So we can okay 0 equals to 0 here. It's right. We showed that this function really is the solution of this differential equation. Мы уже показали, что эта функция является корнем данного дифференциального уравнения. Мы еще дадим,
انا این فونکسیا ریشه مدیره دیفرنسیالی داده شده بوده است. So for your homework is the second example. Для вашего домашнего задания второй пример. И должны решить дома, да? برای وظیفه خانگی ما این مثال دوم به نظر اهمیت شروع کردن ویدیو بگیرید بچه‌ها. اینا همه ببینن این وظیفه چیز دست خانگی. It is the same but in some changes. Это точно такой же пример, но некоторые тут мы наблюдаем некоторые разницы, да? Очень легко решать. It's too easy to solve. If you understood our lesson, если вы поняли наш урок, як харсак.